tua hi video khat na bol te video chi pham ti le BTCS Sadosi mining apana Bitcoin giveaway pa khu exchange sa IPT withdraw board ham ti pa china IP hele exchange chu no man thoin a hewa king kaman pa chu international Binance exchange ka manei ja chu amas pena he Binance exchange sa na lu dio chu Bitcoin address gala do ngai chi ja chu Binance exchange sa khong lu te Binance exchange sa na lu wala che hitan chi anoi langan be home market trade future wallet ikitin wallet me ding na wallet na me wala chun ngai bele chun overview spot akitin funding cho khoi thil jo metan overview overview an no blend lu theu no spot na lu theu na IP le spot na hong lu kating spot na ka lu ding aban le deposit hin chi deposit he me da deposit he ka me ta na hele crypto kitina chi fed FI ti fed he dile paper currency tinam IP le hijla hen kalut tan withdraw kalut hele SARS achung langa SARS na SARS button SARS hin nalut dio ichi hi BTC na type dio BTC kitin chi Bitcoin tin hele Bitcoin hung do ta na ichi pa na me dio chitu hintin abala choose network kitin choose network na network hi anoi langa jang BP20 BP2 ERC20 kitin chi set with kitin pm ka pon IP lang network pe na Bitcoin hin selective network name Bitcoin hi ta na network hi Bitcoin hi ta ai le wallet address ta na chi copy paste bol da kamele wallet address copy kiti ta na chitu tan tin IP hele to hi Bitcoin address kala do hitan Binance exchange apana to hi mining apps alu data sa to si mining apps ana ilu na hi le chi omin anoi langa code ranking mining new sekitin mi hena me atiu mi hena me awale nang ho asset ta na chi na mu wa asset pa me ading na me wa hele cha he ka BTC hung kilang ta chi na no khai te divin hi azawa chu withdraw kana bol recording kana bol hei mil ja chna thabya ka bol ai pile chi pending akitin line chi cancel phaninge athabya video ka bol ding ja chna cancel ka bolin ai pile to ai khong ki tha pat din to ai na azawa ai lut na ba nu asset ai lut he na asset ai lut wa hi le BTC na chi ka withdraw pa chi hin ele available BTC Bitcoin ho is at hamtia le 0.00087068 hin a hi le US dollar la chu 17.90 na chi ka withdraw din chi na me diwei tai na me wa hi le withdraw ta na transfer withdraw pa me de withdraw na me wa le wallet withdraw address ke tan chi hi Binance sa azawa BTC address copy ka bol pen chu paste ka bolu dei tai copy paste ka bolu ta na hi le minimum amount na 0.0002 hin AP le kya hai balance kan ei 0.0008 hi tan chi withdrawal kan board abona na kan ei zo si withdraw kan board to hi set password kan board hin kan type de che to hi set password he ka type chain hin tan to hi BTC withdraw ka me dai tai ka me le wallet address akitin withdraw amount akizin arrival amount na text tham khat fee ki ka le na 0. tham cha bo ki ka inchi na vet thoi tan abal confirm ka me ta confirm ka me le to email a hi OTP hung de ni ko OTP hi kan dat de ke email pa hi khat email hi phone to ma sign in ka bol ja chi video recording a hi OTP ka so thei lo den IP le ka type bu pa wang chana mo de na OTP hi ahung lu nin 747656 akiti ta hai confirm na BTC withdraw successfully akiti dan close ka meeting ka sai nom chu to ai chi hin na to ka withdraw ka bol pen chu chi hin amount jong men aban la time ni jang kipin 834 na time ni jang chung nga vela 834 ki to chan a hin ani ho hi 11 July hin chi ka sai nom chu chi pen hi pending hin 12:30 Indian timing chana success hin sa to CF apana success ding cho phalle Binance apps alanga to Binance exchange so chun phat chom khala ki 2 minutes zalu dam kya poi 12:30 jawa maybe 10 minutes 15 minutes 20 minutes kya poi it's strong hitting ang success of phalle ken Binance account langa chu peer to peer transaction ka body to video choma ka body hin
video cho ma kan bol kan sim kit ding na to a chi Satoshi app sa he withdraw by success of phat le ken Binance exchange sa bank account ipt board ham ti cho video acho ma kan sim kit din ai pile to ka sainum chu chi he pitam me Satoshi mining app sa pana e exchange sa ipt bitcoin reward giveaway ho na ipt withdraw board ham ki pa chu video ka si min hi chan chu tan te na ne thim lo o ma hi le comment section an bol do comment an bol the ho YouTube ma hi chan chu tan te